kedua na tarta in waktu ini rin ang guru mulia may timatakad kato sin waktu. Insyaallah ta'ala hindi na ako magpalugay. Tukbal ko in guru kalasan, guru mulia, wala na rin dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatin wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahjunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna Allah alimun bizatis sudur. Numatti'uhum qalila thumma nadtarruhum ila ajabin ghalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu amin sa barang abutan sin suara ini. Lari-lari masih rakitan niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Ha bunga sin pag-iman papasinguran ka tu'tan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamaugbog sin bariman usog iwan bariman babae. Sabab kalna mga sila ini wala sila imibog. Iwan wala sila na abi-abi. Silingkat sin dunya hakabayaan sin tao. Kagawa napakay nila ilingkat hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo hatiranan,
In ganap pangadjian niya tudnamu maun pahadarat sing kamu. Ayat kauhaan tagdua paayat hikakauhaan tagupat. Hasuratul Luqman. Di ayat ini biyaita sinallahu ta'ala ha ummat hinapusan amunain ummat ini in kaari nila umalup pakabayaan sin Tuhan. Demikian biyaita sinallahu ta'ala ha ummat ini in kaari si manusia na naikuri dahil nga kabayaan sin Allahu Ta'ala iagad nila in napso nila piyagtaatan nila in syahwat nila piyataaluk nila in pitu anggaw takbaran nila pakabayaan nila. Adapun in mga bariman usog iwan bariman babae in piag-anaran nila, in iamalan nila, amuna in kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, piyataaluk nila, inatay nila, timinggil hapag iman sa bundaan. Piyataaluk nila, indila nila, timinggil hapag iman sa bundaan. Damikian piyataaluk nila, in pitu anggaw takbaran nila hakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Taingukan taniyo mga anak po in parman sin Allahu ta'ala di ayat ini hasura ini. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. Firman sin Allahu subhanahu wa ta'ala hisiu-siu saja usog na ka babae na ka iyalup niya in kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala tiyay kuran niya in kabayaan niya iban sing kabayaan sin pagkahiniya. Karena tiyanto niya in pag-alup sin ipon iwan tag-ipon amuad tuwing sarayaw-rayaw. Wa man yuslim wajhahu ilallah. Hisiu-siu in tao. Ialup niya in kabayaan sin Tuhan niya. Impiangalup niya pamayhuan niya. Hapamayhuan niya. Yaunim pangatud niya. Yaunim pangdungog niya. Yaunin suara niya in maksud niya di siya sumulang sing kabayaan sin Allahu Ta'ala mukhlisan lillah mag-ihilas siya pa Allahu subhanahu wa ta'ala hari siya muhong gulalan sin tao hari siya muhong sasabutan sin tao kagawa indiaut niya, in iangan-angan niya, in tiyanto niya, mag-alup in ipon iwan tag-ipon. Ilallah pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, muwahhidina lillah. Manghinunggal kita niyo pakabayaan sin Tuhan. Hari na to palamurunin napso na to. Hari na to palamurunin syahwat na to. Hari na to palamurunin pikilan na to. Sa innasabot yad to pataallukon na to pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan in amal si mga bariman. Papasinguran ka to taniyo. May taiyad to mga anak po, sabab ittabi'u ma anzalallah.
Karena wala sila miutas de nga kabayaan sin Tuhan. Naita sila wala miutas sa kabayaan sin Tuhan sabab in akal nila, impito ang gauta baran nila, amuad to impataallukon nila pakabayaan sin Tuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka bisay'in wukila ilay. Uno-uno na yung tiallukan sin atay sin tao, in napso niya, in syahwat niya, harap niya ramaddo. Imbar iman, liwus niya. Tiya taalluk niya pakabayaan sin Tuhan. Wala niya piya taallukin akal niya pakabayaan niya. Wala niya piya taallukin syahwat niya pakabayaan niya. Sagawa piya taalluk niya paparman sin Tuhan iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mabihad tindagbus niya, tabangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ila siratim mustaqim, pakadtuon siya paran mabuntun. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo makabatok paran mabuntun. Yari na kita niyo hamasa, ginis babarapan na innatali si manu siya pag-agama. In Yahudi ban Nasara, ginis babarapan na innatali nila. Hamuk da kuman, in wayroon taliun nila, sumagawa, parat sayahun nila in kabayaan sinallahu ta'ala, amuna imbar iman usug, iban bar iman babae. Na hisiyu-siyun tao, yung sud niya, in kabuhi niya, in kamatay niya, in katan pakaradyaan niya, lillah ilallah pakabayaan sin Tuhan, wa huwa muhsinun. Iban nagmarayaw siya papagkahin niya. Huwa simpagmarayaw niya patuhan niya. Nagparayaw siya addat. Pabaran niya, tudyo papagkahin niya, halawang bahay niya, paruwa bahay niya, bukon siya nagtakabon. Pakadistam sa kabil aurwatin utka. Parman sin Allah Ta'ala, siya nanin nakapanggayunggong halumid sin Allah Ta'ala, way makahuwad kaniya. Wala patuhan hubad iblis, hubad na sin tao. Dahil nga sabab yan, tiutukod asal iblis, inya unlaw niya, ubos magsambahayang niya, kako da. May tadi niya raagaroon, imbiyay ta niya halawang sambahayang. Di niya raagaroon, Rabbi firli, warhamni, waafini, wa'fuanni. Biasa niya sadya, di niya raagarunin liyapal niya yadto. Imbar iman, wala niya panalalapal, asal ti mataallok na ing kabayaan niya. Pakabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yadto, masusa siya bang niyari mahinangin kabayaan sin Tuhan. Sabab bang di na mahinang sintawing kabayaan sin Tuhan, yadto na siya napso niya, yadto na siya sahwat niya, yadto na siya pikilan niya, nakawa sin ato niya. Piamuno kaniya sin syaitan inakkal niya. Piamuno sin syaitan kaniya in pikilan niya, in syahwat niya, in ingat niya. Ampay mga sila ini, pakadistam sa kabil urwatin wuska, nakapamaugbog sila, hapamaugbog sa kusog-kusog, sa rayaw-rayaw, amo na in iagad nila, yung sud nila, in kabuhi nila, pakabayaan sinallahu ta'ala, wayroon iagad nila kabayaan nila hang sulagunon. Wa ilallahi akibatul umum. Iwaning katan, pakaradyaan na to ini, inuwian na to, asibi iwan dakula, harap patuhan.
Uno yan, pangasubuhan kita niyo. Kaway nagsadyain tao, yung piyagsadyahan sin tao, biyaw na asubuhon yung pagkahiniya. Yung pangasubo niya pagkahiniya manipog, manglari-lari, mamaba-maba, inaara mabukon. Promoton mo pataas. Malumi lanuan mo. Nasasakit ubatan mo. Kasusahan, igon mo yung kasusahan. Amo yan imbiyayta katutan niyo sin Allah Ta'ala hapanagnaan. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Maglapal kita niyo sin la ilaha illallah. Way Tuhan sa bunal pagtag-ipunan amura imahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno bang natuyad to kialapar? Turhamu, wa turjaku, wa tunsaru, wa tujbaru. Kaulungan kamu sin Tuhan. Maglasa kamu magkahi. Biha unalaw bay, nagtutumbi-tumbi magtiyaon. Nagtutumbi-tumbi magtayanak. Kuting niyara, hindi niyara hon magigili pa magjangki. Intanda niya manusia, wala nila na iagad. Wala na sila timaalok pakabayaan sin Tuhan, timaalok na sila pakabayaan nila, sin kauhaan tag-upat kajam, subay na to, di palingon, pataalukon na to, ingkabuhi na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wa ilallahi akibatul umur. Nasakal ni, maglapal na din tao, inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un, bang mapatay kanila. Amin ihammalan nila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amuray mga bariman usog, ibang bariman babay. Dahil nga sababihan mga anak po, lawakon na to sila ini. Sababing kakitaan sin tao bihaon, in karungukan sin tao bihaon, pangindo sin Yahudi, pangindo sin Nasara, adlaw-adlaw magpindaaddat, adlaw-adlaw magpindatamungon, adlaw-adlaw magpindapagkaon, adlaw-adlaw magpindapalangay. Taniw yan mga tuwan, dahil nga sabab yan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang nakatukan ni hambok sahabat. In sahabat di matong madtukan niya, nangayo wasihat. Ang kita niyo hamasa nato ini bang madtupawurumang dusta. Nagdara asal jawab simpangasubo niya. Unin pagdatong sintaw ni para Rasulullah. Law na ya Rasulullah. Alimni ad-du'a. Hindui ako ruwaa. Ipangayo ko suhud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natayong hugituan, iniamalan, hinduan ka, hindu kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika. Pangayo ko ruwa along ni harwa ini. O Tuhan ko, in ako iniipon mo. Way raos ko, way kusog ko, way pikilan ko, wang bukon mo biyutangan. A'udhu bika min nafsin la tashba. Magpatilibon ako rin kay mo, hapanasat sin syaitan na pagkaon. Magkaon na dyan taon, di makatasbi marayaw. Di makaibadat marayaw. Pag salam patuiwan palawa, manglakod-lakod. Sin pag-ubos mo sumambahayang, bang wayroon da sa saw malagbo. Amin makalawireng sin wirid basahon mo sambahayang. Ay kumig. Basaha imbabasahon.
Allahumma inni a'udzubika. O Tuhan ko, magpatilibon ako kay mo. Dahil nga panasat sing syaitan, sa satunin akal ko, sa satunin suara ko, sa satunin pangdungog ko, sa satunin napso ko, sa satunin sahwat ko. Dahil nga mga panasat, min nafsin la tasba. Magpatilibon ako rin nga kanhawa. Kaya kan suga ni hapdi da. Mataod kaya uni hapdi da. Way nakauni hapdi da. Hati niya intiya tali pagkaon. Mga anak ka po, pag-ibadat, bangkaw kuma. Pag-ibadat, bangkaw minum. Naim pagkaon bihawon, bukon pag-ibadat. Magdulsing kanapsuhan. Tamo yan mga anak ka po. Kulu wasrabu wala tusrifu. Pangaon kaon kamu, panginom-nginom kamu, sinridji kiyano gara kanyo sin Allahu Ta'ala, ampa kamu kung usog magtag-ipon kaniya. A'udzu bika min nafsin la tashba. Magpatilibon ako utuhan din kayo mo. Hagin hawa. Yahap di misam mataod pagkaon. Nakainom na kahawa si mahinat nakatu. Nakainom na si mahapon kahawa nakaunom. Yahap di da. Iuhawra. Biya sin sa kaula-ula in pagpapanjarihan kaniya magkaon sadya mag-inom. Uno pa yung piyangayo simbar iman inihindo kanya sinabiharwa. Wa'udzu bika min kalbin la yakhsha. Hikarwa, hindo kulong na kay mo dua. Diwa asin nabi hindo kanya. Pagpatilibon kau patuhan, di nga panasat sin syaitan. Sa satunin natay muri na mabuka patuhan. Aturan yung masanato ini. Kabuka sa ini patuhan, minway. Kabuka patao imtimaud. Dabi aula-ula yung mga kausugan, miuka kababaihan. Buko saan magbuka. Inusog subay siya mala sa babae. Imbabae subay siya mala sa usog. Nabihaon pasanggupon sinusugin asawa. Pasanggupon day sabsin babae bana. Pasanggupon day sabsin maasin anak. Pasanggupon day sabsin anak maas. Magpuli sa kulong ni pajil kuya ama. Batoy ngimi kasudahan. Pula mo ipajil ni ama niya. Na. Ito mga tuhan, magpatilibon. Dahil hapanasat sin syaitan, hisim ngayuan mo, bukun tao, bukun kawasasin tao, sa kawa harap mo pa Tuhan. Wa min kalbin la yakhsha'un. Atay way kabuka pa Tuhan. Bang di mayaw nin atay di mayaw kata. Uno pa Tuhan. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa. Iban Tuhan ko, mangayo ako kay mo proteksyon dengan panasat sin syaitan. Dahil ha ilmu, di makaril kamumpaatan ka kuha kabuhi, di na makaril kamumpaatan ka kuhadlaw ka na kana. Pula mo, taga ilmu siya, sa kaliri makasapaat ka niya. Unin natin yan. Hipagjil ka niya ilmu niya riya dunya, jilon siya simpagkahin niya. Imenta siya jilon ng akal. Adlaw susungon, siksaon siya sa babsin ilmu niya. Nagpatilibon. Di kapatilibunan ni Mano siya. Mano siya ibang pagkain niya, magtulong tafang sadya, magtaayon sadya sila pakabayaan sintuhan. Na, magpatilibon ako, Tuhan ko.
kay mo, dahil nga panasat sin syaitan, sa satunin ilmu ko, ang paakuri makabak kamong paatan pabaran ko, paahli ko, pakabuhi ko, pakamatay ko. Ipangakal niya na sadya in panghatin niya. Ipagtakabo niya na sadya in panghatin niya. Biya kan karun, biya kan maas haman, biya kan maas Firaun. Nayadto na sila, yaon kaya nukis katandaan. Liu mus, yun sin lupa, kaya ulanan sintuhan kayo. Uno pa, Allahumma inni a'udhu bika min salatin la tarfa. Panghinduan patuhan utuhan ko magpatili mo na ko kay mo. Bang manin sambahayang ko tay maunmura. May tayad to, mataod sambahayang di matayma. Ija kamu ilas salati kamu kusala. Nagsambahayang lilisuan. Sabang bukon magsambahayang intindog niya, biya tindog basi. Maraya yung tindog, maraya yung uyo. Uno pa. Sambahayang niya, yuraunan nas, pagpakita-kita ni hadya tao. In sambahayang niya, ipagsiksa ka niya, wailun lil musallin. In sambahayang niya, ubos niya magsambahayang, ittaba'u syahawat, pasaw payal kaw na hukaya. Ubos niya magsambahayang, agarun niya rin pikilan niya, agarun niya dapsun niya, sulangun niya ra, imbiyeta niya patuhan halawang sambahayang. Allahumma inni a'udhu bika min salatin la turfa. O Tuhan ko, tampani ako, sabab sa satunsin sa itanin sambahayang ko, ampari maangkat, ampamuri matayma. Kuno pa yan, Tuhan in doa yan. Allahumma inni a'udhu bika min du'ain la yusma wa la yustajabulah. Iwan o Tuhan ko, magpatili mo na ko. Dahil nga saitan, sabab tampanun niya in doa ako, ri patay makay mo. May tayad turi mo anak ko, ri mati patay masintuhang. Sabab na ngayon ko ruwa, asammalin pagkaun mo, sammalin pangatod mo, sammalin pangdungog mo, sammalin sahwat mo, ligap kaw, nasasasaw kaw. Ud'ullaha mukhlisin. Bang kaw mangayo patuhan, nagihilas kaw. Na tampanan kaw sin syaitan, ampari matayma indua amo. Amo yadto mga anak apo. Nah, balikan na ito yung dua. Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tasba, wa min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min salatin la turfa, wa min du'ain la yusma, wa la yustajabulah. Amu yan, ini amalan simbar iman usug, bar iman bagai. Aula yari kita niyo hapit na. Pit na halawang bay. Pit na halawang masjid. Pit na haran. Pit na katatabuan. Pit na hasasakatan. Inbar iman usog. Fi zimmatillah. Iwan bar iman babae. In sila halawang pamalihala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pembiyay ta sin Allah ta'ala. Wa man kafara. Nahisiyo-siyo magkupul, ba't di magad, simpamando ini. Ang impya sampay sing kahinapusan Nabi Iwan kahinapun Rasul. Pala yahjung ka kufro. Nayakaw Nabi kahinapusan. Ikaw Iwan sinumat mo, ayaw kau muka. Ayaw kau masusa sin pagkupul nila. Amin nagkupul na sila katantan. Di na sila makadakabayaan sin Tuhan, ay kau muka. Ay rakaw misan masusa. May tayad to mga tuan. Ilay na marji'uhum. In sila yan katantan marira parman sin Tuhan. Umalok na sila ka. Wayra kapakuyan nila.
waira dunya nila, waira akhirat nila, waira langit nila, waira katantan nila, ilayna marji'uhum, ingkatan sila yan humarap damari. Dahil nga sabab yan mga anak kapo. Ayaw kita niyo maglamma-lamma. Sabab yari na kita niyo hamasabiay ta sinabi. Mupajaah, bigla aning kahalan. Bigla kau nasakit. Bigla miyatayin tao. Bigla way pagkaon. Bigla way pag-inom. Nabihaon, bukas sadya, biya, kiublan ng tao. Bangi kawap pa, kiublan ng tao. Hangi buli manalong niya. Misanin nagkauna, bang long na mabuting bukas. Hangi buli na saan, uy na saan to mabuhi. Pamung pangkal. Tani mga tuan. Na, parman sinallahu ta'ala, waman kafara. Hisiyo siya magkupul. Yaunin sarat sintuhan, di siya makad. Inagarun niya napso niya. Inagarun niya pikilan niya. Inagarun niya sahwat niya. Fala yahjung ka kufru. Ya kau nabi hinapusan. Ikaw iwan sinumat mo. Ay kau mahanggaw kanila yan. Ay kau mahanggaw simpagkupul nila yan. Ilayna marji'uhum panunabbi'uhum bima amilu. Pangasubuhan na mo na sila. Iwan ipakita na mo na kanila. Ing kakahinang nila. Amin wala sila miya kada kabayaan sintuhan. Inhinang pamarayaw. Pasanyangon na mo dunya. Temporary. Iwan pasanyangon na mo hadlaw ka na kana. Tumag na halawang simpakubulan nila. Inna Allah alimum bidhatis sudur. Sa bunal to din Allah Ta'ala. Di hikatapuk. Di kapagtapukan. In wala pananini at sintao. Kaya ingatan na asal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Numati'uhum kalila. Paman sin Allah Ta'ala. Papagdulon na mo sila sa tiyo-tiyo da. Haupo din waktu magdul sila. Tagawa imbar iman. Parulon sintuhan di hadunya. Aula-aula papagdulon sila kakalhadlaw ka na kana. Unim pagdul si manusia di hababaw sungyumi. Pataalukon nila, ingkabuhi nila, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Numati'uhum kalila. Papagdulon na mo sa jasilan sa tiyo-tiyo da. Summa nadtarruhum ila azabin ghalid. Pagubos yan to, hitilakbo na mo sila parmansintuhan, pasiksa sangingi. Inyad tutuan, inagbayta, Allahu Ta'ala. Imbar iman, iagad nila to dyan to. Dahil nga sabab yan, iniyamalan nila ruwa. Sabuton na to na isab, sabab magkagunahan kita niyo. Allahumma inni as'aluka al-yusra ba'dal us. O Tuhan namo, mangayo kami kay mo kaluhay. Puasing lianggal na mo ing kahunitin. Bukon mahunit, magtagipon patuhan, mahunit magmaksiyat. Sabi alis kat sintao. Tuhan. Allahumma inni as'aluka al-yusra ba'dal us. Pangayo simbar iman, o Tuhan na mo, mangayo kami kami. Kaluhay, puas sing kahunit. Inna ma'al usri yusra. Sa bunal-bunal, tudbang aun dunhan kahunit. Di da kau pahunitan sintuhan. Sa babing kabayaan niya, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul us. Na may takaw kihunitan. Sabab nagbalatin, harap madto, harap mari, harap madto, harap mari. Na, tingkog, tangkag, tingkog, dapaon mo. Kamu mga tuan. Sa bangin ikaw yan, la ilaha illallah. Nang hinunggal hakabuhi, nang hinunggal dah kamatay, nang hinunggal hahinang, nang hinunggal dah katan pakarajaan. Na, uno pempiang ayo simbar iman. Allahumma ma bina min ni'matin paminka. O Tuhan namo,
Amin nikmat dihil mo kamo ini. Bukunda kamo. Dahin kay mura. Biha, nag-claim na yung tao rin kuno kaniya. Dahil nga sa babiyan, magsukur na yung tao pa tao rin magsukur pa Tuhan. Paman sinallahu ta'ala, anis kuruli. Pagsukur na akaw kako. Anis kurdili wali-wali day. Ampakaw pagsukur pamaas mo. Nabihawon Tuhan, nagsukurin tao pa tao, wala nagsukur pa Tuhan. Allahumma ma bina min ni'matin pamink. O Tuhan na mo. Ingkatan nikmat ini, yari kamu, bukundeng kamu. Yan ugara mo adya kamu. Pamingka. La ilaha illa ant. Wayroon Tuhan pagtag-ipunan na mo, malaingkan ikaw ra. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangayo kami kay mo, kaampunan, iban, kamaapan, iban sumanggop na kami kay mo. Iyanin iyam malan simbar iman kawan tagupat ka dyan. Imbukon bar iman, Tuhanin pasanggupon, may ta mo kami ria at simbihin ni. Simbihin ni hunitin ni. Hampeng bar iman, o Tuhan na mo, aum paraakan mo hipahinang muka mo. May ta, kaya lanavan kami, kaya sanangan kami, kaya rayawan kami, sinda akan mo pahinang marayaw. Aturayan mga anak po. Na unimpar man sinallahu ta'ala, numatti'uhum kalila, ay kamu imibug kanila yan. Sabab papagdulon na mo parman sintuhan, mga sila nagkupuryan sa haupo-haupo daw yung waktu. Iwan tiyo-tiyo na. Na mahuli. Summa nagtarruhum ila azabin ghalid. Siksaun na mo sila dunya. Iwan siksaun na mo sila hadlaw ka nakara. Sinsiksa, wala pa kaya na naman sintao. Amod to mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sing karayawan. Daytaan kita niyo sintuhan, as-saadatu piddarain. Magdihilin Tuhan kasanyangan dunya, iwan kasanyangan adlaw akhirat. Uno yan Tuhan, bang mumahinang into ini. Bang mukabaugbukan into ini. Uno yan, ikaisa. Ija'u tiya syakar. Uno-uno na inrijiki dihil kay musin Tuhan ipagsyukur mo. Maka nanam siya yan sing kasanyangan dunya iwan adlaw akhirat. Apabila uno-uno na inhianug hara sintuhan kaniya, piyag syukur niya, di siya manglimot patuhan, may tiyo-tiyo din kako yung kanila tumataon. Sakawa piyag syukur niya, ganapan pa sinallahu ta'ala. Ini karwa, pananam kaniya sinallahu ta'ala yung karayawan dunya iwan adlaw akhirat, ijab tuliya sabara. Apabila un tatandasan kaniya sintuhan, pabaran niya, paahli niya, paalta niya, wala siya namung pangkal, may ta ini di ako magkaig halom kaliruan, di ako magkaig halom kasusahan, sa siya balan niya sadya. Wiron saan mabaya masakit? Wiron mabaya sinuno? Sa inyad to tatandasan sin Allahu Ta'ala. Ini kato, wa ija ajnaba istighfar. Pabila siya makabakdo siya, mangayo siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In siya yan pananamun sin Allah ta'ala kasanyangan dunya, iwan kasanyangan adlaw akhirat. Sabab amo yan, in kagunahan sin Allah ta'ala, haipon niya, hisiyo rin nagkahinanghan, amura in mga bariman. Natubtob na rin to, mga anak po, salam duaan mo, mga anak po at tiranan, magtaayon kita niyo, kabayaan sin Allahu Ta'ala, uuhon na to, imbaran na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allahu Ta'ala, sa lugay nabubutok,
in jasadnatu iwan sinya walihannatu. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-taufiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.